I pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi vlog, to jest video. Evo ovako, Amela nije tu, ali Amela će se priključiti kasnije, jer imat ćemo ono naše međuvrijeme zajedničko. Amela je prva smjena, ja sam druga. Ja sam odlučio, rekao ajde nešto, pošto kao smo se odrekli slatkiša ovaj mjesec. I šta sam skonto, nemam ništa voća. Sinoć, kad sam došao s posla, bile su 2 jabuke. Kad sam otišao na posao, tamo kad uđem, tu će mi biti večera. Međutim, Amela me malo zaznula i ona je pojela jabuke. A vidio sam ovdje ostalo, pošto smo imali neke čokolade, ja sam rekao Ameli, pojed tu stara, nemoj sad da stoji mjesec dana. Evo, bukvalno jedna kocka troku čokolade, ne znam, nije, ima tu neki bombona. Rekao sam Ameli, pojed tu, šta fali, ajde ono, jer njoj ne treba dijeta, ona sam treba, eto, vježbe već to kad želi kao da malo smanji stomak tu, da je to ništa, ono neće naškod. I ona neće, uhvatila je ona neki princip, ali pa sam ja odlučio kako nemam voća da odijem da kupim voća nešto i da vidim da napravim neku opasnu voćnu salatu. Šta vi mislite o tom? Otići sad do prodavnice, vidjeti šta ima i tako treba da bude voća bilo šta u kući, ali pokušat ću sad da nađem nešto dobro, nešto što još nismo ni jeli i da napravim neku salatu, možda ćemo malo i varati. Da uzmem neki porodični sladoled, pa može i kugla sladoleda, ništa to, kugla gore, dole, ali tako. Vi ostanite uz video, da mi pomognete, da me ispravite negdje, da kažete šta sam mogao dodati, šta nisam. I tu i tu, nadam se da će salata ispast dobro, voćna i da će se Ameli svidjeti. Idemo mi do prodavnice, da vidimo šta ćemo to moći uzeti. Budžet će nam biti nekih 10-15 eura. Da vidimo šta možemo uzeti dobroga. Za divno čudo da ne ureknem, ljudi, evo već dosta dana je lijepo vrijeme, kao što možete vidjeti. Ono, mi ćemo otići sad do Edeke. Edeka jeste najskuplja, vjerovatno od svih marketa, ali je meni ono najbliži. Aj sad Amela tu da smo zajedno, imamo vremena, otišli bi negdje dalje tramvajem, ali pošto nije tu, ali bit će dana, pošto Amela isto rekla da želi da ode u muzej čokoladi, tako da smo odlučili, iako smo na dijeti, ako se može nazvati dijetom, ono, ako malo sam pripaziš šta ćeš jest, tako da moramo i Amelu odvesti u taj muzej čokolade, jer ona se tome baš raduje i to ćemo što prije da odemo i da snimimo, da vidimo kako to funkcioniše. Ljudi rade, sređuju dvorišta, da sve bude tip top. Što se tiče telefona, ja sam zaista zadovoljan kakva je slika i sve tu. Nadam se da ste i vi, da se popravila koliko toliko. I sad, znam, mnogi ste tražili, idite negdje u grad, snimite ovo, snimite ono. Nije ljudi tako baš jednostavno, jer različite smo smjene. I ono, tipa kad imamo taj jedan dan, recimo, zajedno, teško je sve i obići, ali potrućemo se maksimalno da što više obiđemo i da snimimo videoklipova. Ono, zajedno iz grada, jel, tako nešto. Ja moram prvo ovdje do Špar kase da vidim šta oni radi. Indijanci, znači što sam imao onaj problem. Ja sam otišao, platio, to imam uplatnicu, sve. Ali ljudi meni još nisu skinuli pare sa konta. 24. sam uplatio, još nisu skinuli. Nemam pojma šta se dešava, zašto sad ne uzmu pare što im dugujem. Platio sam, ispunio uplatnicu i sve tu. Idemo od Špar kase da vidim ja se skinuli. Ekstra, jeee, skinuli su mi 60 eura što sam im dugovu. WTF, radujem se i trijezane. A joj, gledaj lijeka, ima vrkove ko Vuk Karadžić. Ne mogu vam kazati. Preriju vrno, ovako ima krug. Ne znam, možete vidjeti, sad ću krenuti kameru. Onaj gore. A de, ajde.
stane. Frajer je pustio brkove, ko Vuk Karadžić, još je napravio neke krugove. WTF. Ali da kažem, aj super, skinuli su za internet pare, sad ću ovdje. Skinuli su za internet pare, znači produžen internet, sve super sam sredio. I, znači dobro sam se namjestio i skinuli su oni 60 eura što sam dobio ono kaznu od Aldija. Možda ste gledali neke stare klipove kako sam dobio, jer ovaj mi je čovjek tamo rekao u Freenetu kao ti prvi slučaj da se to uspjelo desiti. WTF, da se nešto kupio bez para. Ali dobro, to nije tema ovog videa. Idemo mi do Edeke da vidimo šta ćemo moći uzeti od voća. To mi je 80 eura mi je skinulo, ali mi je popravilo dan. WTF, idemo da vidimo šta ima. Evo ljudi, završio sam shopping i uvijek nemate pojma šta sam sve lijepo kupio. Ja da sam potrošio 19 eura 42 centa, ali pokazat ću vam sve kad dođem kući, reći šta košta, koliko šta košta. I sigurno se sad svi pitate, aj dobra, što se veseli što su ti skinuli pare za internet i tamo ono što splatio. Želim zato što su, kad sam došao ovdje, znate, kad sam htio odmah internet i sve to da izganjam, imao sam hrpu komentara, aj glupane, jedan defektaš u pajseru, debilu, svašta tako nešto, ne može, moraš čekat termin mjesec dana da bi uveo internet, nemaš internet ispod 50 eura, svašta nešto. Ti nemaš pojma jezik, to jest ne znaš pričat jezik, nemaš pojma veze i tako ti komentari, šta ćeš ti, a ja sam ljudi, za jedan dan, znači ako sam ja defektaš, pajser, dijabola, šta još, ne znam, nija, defektaš, uspio sam za jedan dan, ljudi, da sredim internet i sve ostalo. Znači, taj dan sam otišao, ovdje sam vam tam tražio, od radnje do radnje išao, pitao kako, šta, i uspio sam, znači, da uključim samo za jedan dan internet, jer ono, mjesec dana da čekaš termin, pa ugovor je ono, a dobra, zvani defektaš, je uspio za jedan dan da sredi internet bez ugovora, znači ono moga prekin kad god želim i bavim se YouTubetom i full sam zadovoljan internetom za sad kako fercera. Vidjeli ste, radio sam i live uživo i sve i išao internet dobro i klipove dobro me uploada i sve za nevjerovatnih 29,99. WTF, sad kao da reklamiram tu. A ti viš, da su mi dali free, da su znali da sam YouTubeovac, mogao sam izreklamirati. Ali ako neko isto tako dođe, ako iko dođe tako novi bude želio na brzinu net, nek mi se javi na Instagram, dobra donja crca bad 19, ja ću mu reći kako sam ja uzeo taj net i sve tu. Mada sam već rekao u nekim videoklipoma, a sad da posebno snimam videoklip o tom, ne bi ljudi zanimalo, razumijete? Mada veliki je procenat ljudi iz Njemačke koji me gledaju, čak i mlađe populacije ili starije, ono, ozbiljni ljudi koji žele doći tako da riješi, da kažem, ja sam za sad, da se ne urekne, super zadovoljan što se tiče interneta i to kako sam riješio, što je dobro ljudi, bez ugovora, bez ičega. Eto, to sam želio reći, mada nije tema da kucamo u drvo. Mada nije to tema ovog videoklipa, tema je sad ću kad dođem kući fino da iznenadim opet Amel u nekom salatu voćnom. Sigurno se pitate sad kako to dijeta, a voće je puno šećera. Ja mislim da to nema veze što ćemo mi malo prekršiti, jer ja nigdje nisam rekao strogo, ono, bitno je da ne unosimo taj umjetni šećer kroz čipseve, sokove i svašta nešto. Voće pojest, ja mislim da je to sasvim ok. Pišite dole u komentari šta vi mislite. Da li je to ok, kugla, sladolede, tako nešto. Ne trebaš se ti sad, tipa rećemo, odreći svega. Znači da bi ti došao do neke željene kilaže u što kraćem roku. I onda požališ se i kad kao došao do željene kilaže, počneš sve jesti, vratiš. Ne, evo reću vam još, pisalo me koliko si ti se udebljio od prošle kilaže i svašta nešto. Ja sam krenuo 23.1.
ljudi na dijetu. Isto tako, kao keto, ali nigdje nisam rekao da se ja 100% pridržavam keto dijete, već sam ja nešto svoje, jeo sam crni hljeb, što je zabranjeno u keto dijeti, možda od 30 do 50%, 30-50 do maksimum 50 grama ugljikohidrata u nje. Ja sam unosio čak i više i ušao sam u ketozu i bio sam na dijeti, sad ću vam reći, od 23.1. do negdje 2.3. Znači, čitav drugi mjesec i vamo 7 dana i vam 3, pa neki mjesec, ne znam ja koliko. Imao sam 112 kila i 700, imate video na kanalu kad sam se vagao i sve. Ja sam skinuo na 103, ali ono prebaci na 104, znate. I sad, evo sad je juni, koji je danas 2.3. Ja važem, znači nisam bio na dijeti, znači 3. mjesec, 4., 5. čitav. Jeo sam normala i ono u Bosni, znate kako sam jeo. Ja imam sad važem, evo vagao sam se, vidio ste onaj izazov u klip, 105 kila, 104. Ja sam vratio, ljudi moji, samo 1 kilu. Znači 1 kilu, a bio sam za to vrijeme skinuo nevjerojatni koliko, 7-8 kila skoro. Zato neću da idem ono strogo, da se odrečem svega, pa da se vrati na brzinu. Idem postepeno. Zašto ljudi pričam ovo? Jer dosta meni ljudi dođe, smije se, ono, podsmijava se, ponižava, podruguje, kako da kažem. To što sam rekao i za internet, omalovažavaju odmah, pljuju ovo ono. Ljudi, sačekajte da vidite rezultate, pa onda. Tako i za kilažu, čuj debila, ako se bude ljepše ponašao, ako bude ovo ono, smršat će. Nije pojenta samo smršat. Ti možeš biti debel i biti debil. I smršaš, ti ćeš biti mršav, ali ćeš ostati mršav debil. Kapirate šta hoću reći? Ja sam rekao da se popravi ono, ljudi nisu ni saslušali klip. Popraviš se, budeš bolji čovjek i tako nešto. Nije pojenta, ono, ti možeš biti mršav i kretin i udebljaš, ako si kretin ti ćeš ostati kretin. Ako ne radiš na sve. Ali ako ljudi žele dalje ponižavati, smijavati, samo naprijed, vidjet ćete rezultate. Dobro je rekao, mjesec dana dijeti sa 105 ovih kila da skine, teška torba. Na koliko god, ja sam rekao 3 kile, dobri, puna kapa. Ja sam sretan. Sad ću vam prvo da vam pokažem šta sam sve kupio za brzine, pa ćemo se baciti. Kupio sam banane. Znači, možda ste vidjeli tamo, evo ga, ja sam uzeo kilu 490, euro 93, kao što možete vidjeti ovo samo, euro 93, kako da okrenem. Znači, tu sam uzeo euro 2, 4, 8 banana, euro 93. Ja mislim da je tu sasvim ok neka cijena, uzeo sam račun i sad ćemo vidjeti što sam još uzeo. Mogu da kažem da je Edeka jako skupa, ali snimio sam vam malo tam da vidite kafa. Ovu kafu što mi kupujemo, ona je u ovim jeftinim marketima 5 euro, 4,99 u Edeci 4,29. Tako da može se naći nešto jeftinije. Znači uzeo sam nam pola kile grožđa. Tu sam platio euro 99. Znači, pa to jest malo skupo, ali izabrao sam da nema puno pokvareni, ali ok, on uvijek dobro dođe usažavajući salatu. Sad, hoću prvo nešto da izvadim, da stavim što mora ići u frižder. Zamrzivač, sam malo. Evo ovako, uzeo sam ovaj Bourbon Vaia, sladoled koji ima 650 ml, vidite. Još je onaj mekani, pošto ćemo vjerojatno kaškovat, on košta 4,29 €. 650, ako budemo jeli pomalo može nam biti dosta. Taj sladoled mogu reći relativno da je skup. Znači jer tipa u Netu ili Aldi prošli bi za nekih možda nepuna 2,20 €. Ali eto, onda uzeo sam jabuke, 2 kile jabuka, 2,49 €. I to za razliku od naših dole cijena je preskupo.
Onda sam uzeo 1 kg kruški, nisam platio da vidim. Birnen 1 kilo euro 99. Dobro. I onda na kraju sam uzeo ovaj, znači gemišt, ovog tipa nešto šumsko voće, jagoda, kupina i tako to. Ovo je zamrznuto, to sam platio 2,66. Znači 2,66, to košta 500 grama. Evo, 500 grama ovog zamrznutog voća, 2,66. I šta sam još uzeo što može proći kod nas, našao sam jer ovo nikad nisam jeo, ni ja ni Amela, a uvijek su imali želju. Uzeli smo kokce ove, znači što se prže u mikrotalasnu. Ja imam ovdje mikrotalasnu, nikak nisam palio, ali mislim da radi. Sam ne znam koliko ima kesica, na primjer ova u okus karamele, sad ću vam reći. Znači ugljikohidrata 8%, šećer 4%, proteini 5%. Da vidim koliko ima kesica unutra. Ja se iskreno nadam da mi radi mikrovalna, ako ne radi onda ću odnijeti na posao i ispeći. Koliko ima kesica, da vidim, jedna kesica i ona košta euro 49. Bila na akciji, ovo je Vaija isto. Ne, karamela. I to ćemo, kako se zove Amela, ja probat. Smijem ja onakve pojedem ovu jednu popola, ja mislim da je tu. Vidjeli ste i čitav račun košta 19 eura 42 centa. Znači sad ću vam pokazati 42 centa. To jest malo stvari i stvarno je skupo hraniti se zdravo. Koliko je sad kad pogledaš realno, koliko je skupo hraniti se zdravo nego da kupuješ nešto ovako. Ali nema veze, jabuke nam mogu biti duži, kokce mogu isto biti, bar nećemo je svaki dan, jedan dan pojedemo ovo i onda 3-4 dana nećemo. Ali dosta da ne pričam, idem ja sad da se bacam da napravim nama neku finu voćnu salatu, da vidimo šta možemo od ovoga da iskombinujemo. Da, još želim da kažem, neki dan sam to još kupio, šta imam. Našao sam kiwi ovaj, znači neki gold. Jedan komad košta 69 centi, nema one njegove čupe gore i mislim da će i to dobro doći. Kupio sam 2, već smo jedan pojeli i nije uopšte zelen, nego je žut unutra. I tu ćemo iskoristiti za salatu. Ja mislim da će salata biti bomba, pa ostanite uz video da vidimo kako će Amela reagovati. I da pogledate pripremu. I još da kažem, ako imate iskustva s nekim voćnim salatama, finim, dajte mi prijedlog jer ja baš nemam toliko iskustva, ja ću napraviti nešto po svome i to je to.